Kia ora tātou te whānau. Ko Lincoln Nichols tōku ingoa, tētahi o ngā rata o tēnei hoipera o tātou ki whangarei. Kei te kōrero au ki a koutou katoa e pāna ki tēnei urutā ko te COVID-19. He mea tino kino tēnei matenga. He mea kino ake tēnei mea ko te rukahu. E kia nei te Pākehā ko te misinformation. Kei konei au, tētahi o ngā rata, ki te kōrero atu ki a koutou katoa, e pāna ki te haumaru o tēnei wero rongoa ārai mate o te COVID-19, ara te vaccination. He mea haumaru tēnei, ara ko te mea atu ki a koutou me werohia tātou katoa. Me werohia tātou mō a tātou whānau, a tātou hapu, a tātou iwi, mō a tātou whakapapa. Nō reira e hoa mā, whānau mā, haere ki tō rata, ki te tiki, ki te werohia, kia piki anō te ora ki rungi a tātou katoa te iwi Māori. Tēnā tātou katoa, kia ora.